sa sarang mo na akong nagbikaan kay ang atong mga limay sa gara na gani o basta na gani sa badlo na gani ang traffic. Ang gamitin man ito ang Catholic Bible kay dito mang ibabasa ang Sabado. Sayop dihay. Sa ito pa sayop to sila pastor. Wala man ko nagingon nga ang tanan nga good news or maayong balita sayop. Nagingon ko sayop ang translation sa itik mo na akong punto. Wa ko magingon nga tanan na siya nga sayop. Okay? Gani na ay mga maayos sad nga mga punto na. For example, mahitungod sa adlaw ipagpahulay. Ganahan pa man gani ko anang ilang kanang pakapin nga listahan sa mga pulong nga ang listahan sa pulong nag-define sa word nga Biyernes ikaunom nga adlaw sa semana. Unya ang Sabado adlaw ipagpahulay or Sabado gidefine nila nga ikapitong nga adlaw sa semana. Ganahan kay ko anak kay nga naman tama man na siya. Okay? Pero naay mga punto kay walay Bible nga perfect igsuon. Usmong ko, walay Bible nga perfect. Bisan pa ka na imo gigunitan karon naa nay mga ginagmay nga mga discrepancy. Tao ra ba yan ang translate ana og ang nagtranslation dili baya ta mo garantiya nga kana sila mga inspired perfect ang ilang translation. Kay wala may lain perfect igsoon kadtong original. Okay? Katong original, unya ang original wala na karon ang naa sa atoa, kopya sa mga kopya sa mga kopya sa mga kopya sa mga kopya. Muna kung tumutuong ka og Biblia, imo tanawon ang tanan mga autographs or mga manuscripts nga existing. Autographs wala naman to kay mumutoy original. Katong mga manuscript igsuon, imo na siyang istadihan ug imong i-compare. Okay? Mao na siya nga gitawag nato og mga punto. Now, ingani, imo na lang tan-awon didto ang mga Hudyo. Kabalawiya ka nga, ang mga Hudyo, sila ang una aning Biblia, Old Testament. Pero, ngano ang mga Hudyo, mukaon man sila og itik, mukaon man sila og dak. Ngano man sila nga mukaon, nga kabalawiya sila mo define, ma-stricto biyan sa ato, gani sa ilahang pag-ihaw og baka igsuon, dili na nila diretso iluto, kung dili ipatulog yun, tanan dugo nga makuha yun. Ang tanan dugo nga nasa lawas sa tao ipatulo nasa lawas sa manap ipatulo gina nila. Grabe na sila ka istrikto pero mukaon sila og itik. Mao na nga dagan tagoy mo tanawon umot pila ra ka mga bersikulo nga usay kumulan na atong saligan nga gani sa writings Mrs. White kaon pa magani sila og dak na musil pa magani si Willie White og dak niya pagapatay sa mong dak ilanggi ingon si Mrs. White kini siya usa ka blessing kay naa sila'y gitawag na tog provision ni anak nga mga adlaw. Boy Nixon, salamat.